Bokode. Eja, udin. Mede Matthew. Udin. Patro mede Matthew. Matthew. Okay. Show me the comfort. Comfort. Enti se wahwe Matthew na wahwe comfort nso a minim se wakai wo mo kakra. Nanso we bia na wo bi etwam en wo hu ne ye no se da bi na me mo break na me hwe kakra na e bia no wonte ase Matthew sima we nya te se na no de no sima ketuwa bi tofabo because me ma wa bo tofa kakra because ona wo de case ne ba ye oni ye complainant and I told you answer at the free yenua ba comfort okay we comfort good enti Matthew bonne tofa kakra man me da wase we de na me yere ni yenti America se na no wase sese me ni na jai wa kan wo fidue mu ase sese wo mpem bio wase sese me ni na jai o se die twi no o se sese me ni na jai me ka se me o se oni mejai enye o se sese me ni na jai nse na me ne wo ho na wa be kan fidue mu ase ye jai wo na wa ja me njao na no wo kan fidue mu ase wo mpem bio wo se wo na wa ja no wo nja ma me wura ma me bo ma se enye ya ware se muntina me ba ha se be no eno mpacho me buta yentia me ba ha ene se oba me ware na me ne te na waye mahu niema bi asa atensem bi afri nkrofo anu eye me se amama anya suspicion amama mi didie afri no so ama me ni didie bieu se me yere no we faithful enam eniema kakra me hu ye no nti ama me ye se sa na tia ene de nkrofo kenya aden me dadam na me na egu abontia na ene mofra yikura no ma me tutu na monko ba bi o metimi aboa me na me hwɛ se mofra yi omo ye me de ampa ana omo nya me de se de be ya me so menya adwumu fan se omo ye me de na ma nya adwumu fan ayeden ahwɛ ma de se me ma se ente sanso so a aja ene na nyame na ne nim ne ntia abane sa enti me tutu America de ba ha se mumua me paternity test na mo DNA test yes ena mo je pene se mo beboa me enti na no me wona mo frɛ say ene metumi a me mra na ye ready na me mra metie die ho me 90 year no yo me da say eno nti obema no wayade obone tofa wose ne comfort ye niema bi a che say na fei waye suspicious waye paranoid nti no wo pese waye paternity test wo hwese akoda no eye ne dia yes wose ade ayo ne ye ka say sa ye adwuman na manager eta ya chie na chese bibia ekoso kama no de ye DNA free ade ama wona eniema se kire wo madwene no ya de ama wo mo na etumi ama ne mema na etumi yi wo mo yem ahwe nkoda no ejiye ye bota ye no enti DNA no results ne aba obaba mame ma akro Matthew de wo ba ene ye to ye nsa ena ye de efre wo ene wo ha wo so bebo wasam ne tofa na doctor wo ha na fe ye bie ne mani so pacho medase okay no prese then 2 weeks ni aye ba ha si mo frɛ me ma me bae nso mi kunu so bae ba kire mu se menene atata menene te no wanjimi ndi nkwala no nkwala nya ne mma e ma ye fa ho ye DNA test na anka me bisa ne se no obi ye mogafra sa no otumi fa be ma na chi na wote ase eno era me dwene ho amente ase adenti na okasa se mogafra de se no nso mi ma me ye ne se opese opeme opese me biesu a ware me tina me so me ye nti woni be ma ne di mogafra me patch ono no twa ne nsa na me metafre but ono no antafe ma me de that na me nim nyansa ono na antafe me de ma me kom papa me wo me first born me nyina nyantoko na me kom papa ho no okay na papa free kejeji ho no e ba adura ma ye kwada ne ye kwa abusumfie papa ne ye bia bet me kire mu kire obi a mo se nyesa ne ye dane mogafra okay nti na me so ma tu ma dwum se to me na anya awo sata na me kuta me ba penyin no pe
nena na anya wa wi ade ntina me sa ha me ho ma me njai me ne betena titi odi me namu nyina na mojafra no nti na matena sa be tuba ta chima na me free market ba sa dem ni nyina hye wanja ya hwe e be pem na me ne me man da form fe na ti o ma fie ran de bia o 13 fie ran si fie ran ntuye wan tuye the American said did ya be man so ohia paternity test DNA ne say wo ya niema bi wo ho a wo susu sa wo be ma foforo niema na wo say first wo say be ma foforo wo say mama nkola na me papa din ato no because we ba sa for wo first born eye wo ba na obusuafo na be to no ba sa din ye ba sa for no wo kra wonim am ba sa for bia first born eye wo ba na obusuafo na be ma na ba sa for na tese kan de wo ka kire ni sen ko fa akoda ne ba ko nto papa on fa din papa din na o de ma me first born fa ka din no ho ha me kan on fa akoda ne nto papa enye no ano no da wo din papa din o be de ma ne din bi ti sa pejin o din sabene Jeffrey konfa papa fe ne bejo team papa ka se fe ne bejo team ton fa bejo team no so bejo team ne ye hwan din papa din na o de ama exactly na second but then what the tro ne so o so wa menye wa fa nto so na second one to me bra damfo ona me bra ne free ka jeji ho be ton ba nti bedu ba mu fa yesa abusunya o me ba bia so me kunu je na awa tu ma me ma dwane ma ye bibia te be ba ne be fa yesa abusunya okay enti one fa wuku na chi me pa cho da mame hey 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 kwane ma predodo asan ma fra wo 3 times predodo asan ma fra wo 3 times hey ladies emanu mo wai eja wo bayi pa begu manimu ase a ekuya ba Kofi wa ha hey sister yeso wo na mienu ne yeso wo nsa mienu a se de ebesi ahu no ebe ye onwanwa ebe je wo nsam ko mi a meti akonya isu no se mbeka che se menim resource ne kra na mboa mi pense kuro me pese ye nyina ye behunu no wa ha ti doctor send me test no ka say resource na bedru no wonie me misa ne se doctor ko sen da bi me pese ye nyina behunu no wa ha dwo so de ye nyina se wase excuse ahwefo ne atie fo kwadwo so ba ye be excuse wo mo ni akwa kwadwo so aba because yem hwa dwo so na e de dwo so ene ayi yefunu keka na nam wadama emegu mani mu ase wa ha enti me se bisa wo biem kai wutrim wo de kai wutrim se woni wo binya bi eye pen ena ade be hia be menti no na wo feel sanadia me pa cho e first born no kra no ye ble no ho pa na to no enfa ho e bia na mo bre bad wo de kobo ba ko ani a ena fa ye bia na ne de ne mfa ena fa ye na ade bre no kai wutrim kone kai wutrim kone efiesa na woni ayi Matthew tinaye ohu mi na 2012 no ohu mi secondary school e bia mfie du no sa na pese me hu be 14 years be 14 years 14 years ni nyina no wanwem wo na chi me pacho da wa fa na chi be ma bi ya hu be ma bi ya ne wa na be ma bi ya hu hsuo anko wo ho me pacho da bi yo Debbie, member Martin so Matthew so nemom ase se Facebook mu de momra Facebook ase koni anima nani kala na sesa ma me asa ye kokko ase ehu bi bem ase ehu bi ba nanimu no animu nu a mehu no na no no mehu nanimu ne ne ase koni ayem hihia wo ho air condition wo ha fifre ketenkete wo hunu pacho da bi fifre ketenkete pacho da bi boko ma breathing with your breathing ha no aje mo boko aja me pacho mo ni dia check temperature ni bi wo ha naka mo be check ni temperature no e ma me hwe se akosoro wa na nka makobo ni su we yadwa ye ho aba Matthew
me pa cho ye da bi chia wo de na ma no I and my husband are wine nti woni na be share Matthew madam wadawroma wuru number 1 DNA resource ba na ye beka no nose mask wadawroma tu be yi amami Matthew no problem that is rule 1 let us see eniema wugina so eka se enkodayi ebetimi abasa womo enya wodia no ewonyina so entina me ka ewonyina so entina me ka say me yes suspicious na no bisa me kan fudue mu aze me meto se be ma butu no so na mum ma beto be ma e wo me dem 2 times a me nim sa be ma no enna me san so ka say nipa bebre kura ka say nkwala na nseme en de day 1 omo nseme me so me nim se okono na man age se last one omo nseme enna secondly was store be ma number was store be ma number work na no say ya no ye ma nti man kama say nti se wa ma me nkasa me kama na cho na de ni braba enti nye wa ma me nkasa we ye ni bresam wotu betum skama ye de ni ma bla ni di se me nye sa da bra me ni wono ne bra e na ba ne bra kura ma me ho e medidi da ne papa kura ma me ho medidi da hwe na meti ba bia na bra ne ba ye obeto me no bra ne ba ye obeto me no first day me wa dance ni me first day me ba ye na me kira taxi ntino me bo wura fie wa na obie dan no na obie dan na opeja curtains no to ayi no so me ka e ka no kure say ma me to so obutu no so na mum me ba na bra ne tie akonwa ni mu no tie akonwa ni mu 20 no se boxer shorts da bi be ma ne de no hye na atare e na me hu so watima akonwa na bisa se wo firi na wo se wo firi mu kurum first day second time the same thing e na me san so say nkura no nipa bebiri aka me sofo aka me bra akura aka say omu nyina e ka say nkura na nseme enti enam me ba ena me yakọ tachiman so no me mekọ ho bia na be ma bi meduro mekọ ho bia yemfa bra ne mekọ me ba nwumre bia no me ba nwumre bia no wone be ma bi ejina ho obo ze boy no hu mia no wodi emirika ko no wodi emirika enti nyema bebre sisi enti ama menya adwin mu se ana ma nya adwin mu po se na me yiri wo fa mechia na de wa ba ye no anu wo odwane ne mfifra ate no but wo se be ma no da bi anya dem o manim ye fi bia no wone be ma ni jira odin ko be ma ni ka bo ni ade tro wo dan da bi wo odwane ani che so be ye bibi enti na mfifra ate no na da bi enti ma me no wa ma yanka wase woni da na jame me de ma be wura ho no why na kaza me say suspicion ya wa ya na me nyedidie wo ne mu enti a me de ba say mo betimi aboa me a e ba ne sa no na me say sa me niam de ba adwina na me ye say die ekono sa bre nso na me ho fa me na me ye say die enti a wa ka mi na me ye say eni me say sa niam na ba na me say sa niam na ba na me say bra fie wo zo wo ma me say bra fie wo zo wo ma me wa danse fo mienu me namfo no mienu madamfo no mienu a mabo ma ma ne madamfo me ka tira flipo me ka tira madamfo ba ko wo yetiche ni na me ka tira me bra ba ko say bana me ba na me ko tira ma ko sa me ho yare enti bra na be sin ko mabushi an fie kwatena se onu me o ma hwa ne kakra wo ka tira wabushi afie me bra wabushi afie aye me bra wo de wo yire kwatena wabushi afie ka be so me yare me tu kwan me ko tira me bra nkasa me ne me ya ma me ba ya mo ti ni etu me ba se sa bra na me yare enko bo obi ma baby amu tie ni etu me ba ena yo bi ase ka wanu tu ma me omo na ye jina ma oh problem me sero Maa Akos problem won say ma ye mo obi adi wa me de me paternity test say de me mahu no enti amama ya so senya nle na menene tena mama doctors even da mo ya da me ya no ho ade no kura no me ba da me ya no ho ade no kura me ba da me ya no ho ade kura no so for kura kan so I can di agro what can di agro na me bra kwa kan enti enu na ya no ba na me ti wa mra fia wa so wa ma no enti so for card ye oh wona wa ka di agro say akure ma me ne ye tuntum papa ne so ye tuntum ba akure ya koye kokko so we se woni o so we se wona me ne nyina oh what do you know diagro so fun sekuru wonu kura me ka tire no woni me maame wo be sira wa bi so aba hwehwe kura me ka tire enti me de me say test no me de ma ne say
say media music test no enti am say what one ma bio no no wa fra me aka kire me say one pa me bio what one pa me nsem bebre ma what one pa me na me yes say enti wa yes one pa bio ko no papa ho ansem afra metena ase no me di ya wo me mu say enti nkola bra ma bra over 10 years mo franke nkola nketenkete we emu ani fra emu na tatai nkola we sero ma ha me akola we na ntwie pim nkola ni bi tutu enti me ti wa na ya me ya say ma me katrao pra katre fie wura se wotu a wo beda fi wontu ma ya ba ma wo de ya ma enti wo kanu a me twa ma wo se nya me hye nyankopon ma okwan a na obetima ye ni me kana se mene ni ho hye ye dia wo obetima bi se obi a dabai chiwe no dabai wakota na busia for onum aka na akota ga na busia for say no anse me pemim da dro na ye no wa no anse me pemim ka kire wo o ka kire for ni ga madam bi me man hu bat be no so nim asa o kan ye no na se wo ka me nim fa ni bia woni mu ne bia wo be suspect no enka me nim me de me paternity test na bayo kwa fa so am the guy na busia for say o ye no wedding ono so wedding ama o busia ni no awo ko se be ma ne be ka no kure no ade no kure bi o ti no anu aya dende wo de ada wo da so pe be ma no ana na de wo ko yo bi wedding a wani a wa ka nti anu de me ma ta ma wari asemo nim kwase a ye de be piano sa se fisa girl no ho no girl wo yo me wo be not Maa Akos I will plead with you people that in Israel obi asem me de girl ni bibia ye me ka se da sa wo be hu ko ne ane me ne girl no eni bibia ye me so no afidie ka se afidie akwachiri me ne girl ni bibia ye na me ne girl ni hye na me ntimi ntena ha entwa ntronto girl no na asem a wo me ne me yire ye ntem sa girl no wani mu ho hye wani mu hye pa def na on se dem na wana wase no wani mu bibia ye na wasem me dia me kan wa mo video you say me ne girl ni asem mo dia mo fa sa girl na asem no kra nto nche na enye no ntikra na me ba ye me dia concern ni this na wo ko fa obi asem we yes o be ma ko fa obi asem ma woni na ho afidie su no me me do wo bo obi dia da bi ba ma ankwala ne nsem na wo bo dia ya dan so no ma ni na ya ho na ma di mi bu mi fo se na mo friend nya me ma me ti na di ya se ba da bi we nyina nti nkwala nya me ma na ba da bi ade bi wo ho a startia e wo se musi anontem wo de nti na ya be ye enti no o sa dakra wo ka ye no wo ka se girl no ka se wa ase wo ba no kra no obi mambo me so obi dia wo de woni mu na wa bo ni bia me bi wo so obi wa bi na wo ni ha ele na asama nfa wo ti ya fidie Maa Akos we ye afidie wo was set so you are on set no wo bo bi ni sa ya fa na asama why you have to no ba ye no so obi wa mo di allow her to talk in here wa modin me dem me ka fentin me boss me twantro me ya me nka sa bio wa modin ma se ni kwa asem na ka body da bi ono obai wa modin se na san we se wo twantro mo ba na wo pe no mo pe mo ho mo so ma yam ho te sa dia mo mpe me sa ra ma me sa ra be ma we se ne ho dwo ma be ma wo do se ye sa wo hu ana ne temperature ko high wo hu no temperature ko high Maa Akos wo ne bia na wo take arise wo ne bia na ho mo aba ho so wo do no na ka no kore wo do nya bone papa minim mu wo ma me se me wo ma me kra minim o se kopem se we be ba no de minim se mu wo ma me de minim se ya wo bo se no but before results le be ba de me ka se mu wo ma me ka se wo nya wo ma me ma wo nya wo ba wo hwe wo mo me anta to wo nya me ma for the past 10 years no wo na wa hwe wo ma be duru sabi why obi ani asase we so a betimi de ne nsa sabi apart from nyankopon betimi de ne nsa bo no bu aka se nkola we se o mo hwem won wo ye bibi nkola we o ma ha yare
emu ani fra nkwa anka tinkiti wo akula ni tumi fra more than 2-3 hours me ne me nyankopon ai enam nim kwan ya de fa so anya me gi ni akula na nim fra biu enya wanzo to azu ko almost 1 year ebu cha akula tumi popo ma nyina na ne ntwie de ko ja akula no hwe me bon kusia no go fra ma bre wan kwala we emu kusia me se madam fu bi wo afere me ko no ho kwasere nkoko wotsem anam de na adusufo na me de sa kwala ne yare wonim wonim bra ya bre ma memra agojo enko ho mra sisia bemena mejo so mako ma memma wo akwaba mejo so mako nyanko bo adum na doc setima doctor setime pacho okay doctor setine ni kama oh okay doc memo akwaba Stakos mejoso na bibia boko de nyame adom bibia boko ye de nyame ase papa na bibia ye ready bibia ye kama pacho 87.9 kumasi asemo ho na mami bisa papa Maa Akos ebana in case the resource na bana nya wodi a obeyede eno na was maybe because doctor baso ebana sankora no anya wodi abeyede eno de mini bibia meye but minim se bana sanya me de a wono ebehu be makura ebia waye sa ntimi de meka ne se onfamma nipa kro because senya me de a ewiase no me fin se wontimi ngi obi die eno oba nti wono se de na wo se ka se wabre enkoda ne ho ne ade no wakoma do mo so wabre wo mo pa nti ma mi bisa o se eba na senya wodi a sa bre we se sika hye ne sa nyema we nyina obedai obi ho se ne na che so nko hwe papa ne mra na mensese me kama ne ntwia obi obeka se mede nti na mi bisa se eba ne sa obedai me de sa dwene nyi mitimi mu for now but se eba ne sa se nya me de a me fi se empenifo ho a o me empenifo ye ne na ade asem ne beda ye ntimi na mi bisa ho asem no Afutuo empenifo ho a ebia me so me call mo consultation me call mo ho agi Afutuo na enya sika ana bibi na me pa free obi nchen me adwene mu fan na me pe na eya wodi anso me dia for the past 10 years me ana ma hwe ma dia me koso se die na me si ebre bobusia obepata be sana me pese me hunu ono man yese akoche wone be ma me na anya problem da se ma ka fudie mu ha me na anya problem da kura ma na busia fo afrem ya bisa me se ma wa fa machi ana ana me se da bi okay be eya suspicion mama lusu trust ma memra okay didie bi na me nima no mate na de bi ofre wase kwane me si yes wase na me kunu ba ono no kunu ba ye wase na ya chi wadamfu na obisa se wadamfu madamfu de wase kwane wase the police for be nipa woni he de na mo achi no police for na wase da bi ni kunu se o ni kunu se nkwana wa nkla train no tu mpenyefo ni nya ne mba okay nti se resource ne ba me pa resource ne ba na se nkoda ne nya be ma edi a wo be yeden de me bisa be ma bi na mi bisa wo be yeden se ba na nya be ma ne dia be yeden okay eno ni asem no doctor Stako ha ai your turn DNA dia through this stage na emotions na bam and this ania first day yeshia ya kan ye no ya de betudwa na obi ada na ho so sani ya beba na ye be free mu ababia no ye be so no akomapam na ye tu na mo ye wani mu ne doso em se mfie dudie enshada mro so sa tin ye wani mu no na ye doso hey Stakos and meda wase am say yeshia ye so ache papa enti me sorry we ntimi kana
waba yasia bedi nsawoso ha die na aseda ene yerbe ma one utim se mama yakwanya se yemu ana akoma mu nsem enyina ne nyina kese pa ama ye nyina am say be 2 weeks ago na yeshia ye alleged father no Nsabeni Matthew na ye nkram yenu first child no Nsabeni Jeffrey na Nsabeni Gerard enti DNA test we European diagnosis na European forensics Iowa Germany and results no be kan yansa on the 24th am say e ba amane na cha akra ba na omuntumi mai but be kan yansa 24th enti e be kan first one no am say da bia yeshia ye ka say DNA percentage na ni here unya 0% na chere papa na nye ne ba ne sa akra no see it is 0% 0% na chere papa na nye ne ba no na se wote 99.9999 dia na e chere papa no ne ba ne sa akra no enti me kan first one na or see the probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Papa sorry mommy me na me ti akonya so de make sure na ye say kaka ye say ya de make sure won na de we ye de ahode na eche ye de ahode na eche wan hwe ya bati bunu nuku na so papa ambulance be ha wo ya fit bibia kama amefa pesa so akoma Don't have it. Okay. The probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Nsabeni Jeffrey is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Nsabeni Matthew is the biological father of Nsabeni Jeffrey. Second child, the probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Nsabeni Gerard is greater than 99.999%. Sisi chumnumia otule mulu suwase Angami kumiwa Nsabeni Gerard Angami samiwa Sana ngama numiwa Sana nimgwa sana chino Nguni mdebi wa awame Sana nguku Nade madunkunim ade menga sa dan kaudi ya kumbe ma se ajira na we ya frɛ ono pacho minister no bi wa ha se o ka che minister no se wa koyen kwani DNA test ngrane nya ne mba anim wa se bra ba gumi ajira kuro meba ayo ade meda meba o de mami from me Ismail be body e wo ho no e ma me sis Wasolu dia so. Ene de mewie ya bo. Doctors menya hepatitis B. Ene na wonti ohine yire. Dr. Akos Addo ya. Wo power specialist herbal hospital nka. Ye dia wo sanya binie. Wo je hepatitis. Ayere se ho award nko ankro. Na se bibidru fo kwa kensi. Wono na je hepatitis award. Wo je ti bi wo America. Ni UK abrochimem. Na aka so je ne kwa. Sa na fatally fa mo fryer donton. Ebeko. Prostate sa kompa ju ko mabosfo. E ba setiti wo. Se ko to dwenu aye goso kra. Foko power specialist herbal hospital. We drankasa enye wenkwa. Osa ye de hodobi. Oba unchira me ho se mebre. Kumasi. Wo fe yes Lebusum Road. Just for filling station opposite Enkran. Kwabenya Pokuyasi SCP Kwantimpon so. Sakrade. Anaje exit. Anaje MA Primary School. Ishanimu. Telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yentila stop. Hello, Ghana
for bills are canny hubiamo. Bills set 2025 year. Any da so homo bia wati wakwa. Oni ejumaye. Ain't if when it bills. Na beji loan na ubeti media ye wow ejuma. Wey ye loan don't come. Wun yashio. Nye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na se we obia we ye wow ejuma upese wutremu. Ana se we ejumaye niya. Uji busumi aketria. Any bill se bray. Na beji loan na. Wun fe bibie siyawa. Collateral. Anase deposit. Wun hiemu bia. Ain't ya fidye. Bill se si ubia wuni ejume bia ye. Ubetumi abeji loan don't come inubi. Na se wut nefie na wenye sika nubi dia. Eye wow. Ain't ifre bills se siya. Ewo 0596-920-833. Ana 0302-200-390. Na wetumi echiawo bills. Name Echishaye Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shishayase. Bills, financing your needs. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wontumi nidi, wonim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eku atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244-596-532. Openfo die oma kwada nofo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. Ebie age edwadie nkratowo yi aten. Baby bi wo ho a o metimi ayama me dia. Because ayana me nya dwene mo fine sa. Ayana kankani second one. Kankani second one. Nyamisi enka ko me kame na kure me nyimnie. Kankani second one. Enti ayana ma dwene mo me nya dwene mo fine. Enti metina afia hakura me ka say. Makati na wafa. No wafa kura bisa me da say ma chi woni ba ma. Me suspect na. Me enti ensome never touch me. Don't never do that again. Man so me move Mr. Never. Because me know you know enya jai ba mitro kakra entina me sin so mu boy ya wo mesro na no betra ka se me dinduru wa ya ma brenti de wo se me dinduru me no wa na dinduru me pese me kan se mo ha enye moto ne de na egu 5-star bottom mu asi kitchen cupboard mu no eno ayaduru anya mama ye ni ntina ba de ntia me ba ha ni ma bre ke for the past 10 years mama obi ani ho wona man so me mu me pesa we are tropa mama hey entu ba ye me de mama kan ko re me what me ya me shey shoka hey adi awo ya no ma ko so wa man de ne nsa ka me comfort enti wo be ye ya wo set so bibia ni obetimi aye metuma sa kwako ya atia ye another one mami minister de bibia ni obetimi aye nyankopo na kan wa fidua mu hase ma ko to za wo ne be ma da ho but mi susu se enti susu na mi susu no sa wo je kwalare ya media enti mi ni right say me kwanda ti DNA test for my children na sa wo je kwalare ya media sa wo na wo say o ya media na za me say eni ye bia wo ye no e strange e me wanwa enti mi ni right say me kwanda ti DNA test every make my ya without your notice make my ya bra me nkantreo what you say enti make me ya bra me nkantreo ba me ba na mo to no for say me ba na mo yes am I want to Mami, me beauty and testament. Me wouldn't say what we have a shame. Who was some of the man? I know they are moving over to whom was some. Well, I'm not Marcos, me were right, every right. So we have to say, 100% for any media. Not a white then, not a Michelle say, and me suspicious. Fine because I have to say, and what I know, and I'm making kwa ya media ya bo opu kwa ni tram for Shatta Tozongo gelwe Tozongo enu kwa zia tanse wotimi gina wodi na na form man so wo mo na mama no wo kene ho se nukuru me so say to send
I'm not suspect. We yes, I'm not suspect. What you say? I'm not suspect. We yes, I'm not suspect. What is the man? And the more you want. Who know what? Yeah, Bama be a man and encounter piano. Mammy, when I catch them say, Bama be so, Bama Nasasia, Bama Bama Yasam. Mammy, when I catch them say, Nippany Bias in the pay. I'm a funny penny in them, Bravo, and the penny I am our papa. It depends on suspect you saying. Who one we have my system? One of the catchers said, Bama way was a penny. One of the catchers said, why, Nipper ways a penny. One of it doesn't make me a loser. Me and my buy some of your mind. It doesn't make you a loser. It doesn't make me a loser. And you will be very good. And you will be shameful and a boss. And no one will shameful and a mammy. For the past 10 years. Mammy. Marcos won't run a boy. Why didn't sound more than 10 times? This, yeah, we said I respect your stadium. The other time you insulted me. Come forth. Marcos, I will stadium. Marcos, whatever the case is, Wakama harassment and yes I did you know me what will you say Matthew. Mama ya kasem. At least okay
character that is not on it. She should come and be knocking me on your side. Someone encourage her to knock you. Then it's your stadium. You are in command here. You should. You are misbehaving. That's why he's also misbehaving. What am I doing indicating that I'm comfort? I'm quiet. We won't listen to that. What would the other say? What about that? Do all these things. Matthew, you have the right to conduct a DNA test. Who cross what Kahobi? So you shouldn't let me sound like me myself. What is that? That can do this. I will not fight you in your stadium. I know what is right. Maybe you like it. I don't match you for the Chinese. I will fight you in your stadium. I want to tell you that. I want to tell you that. Stop that. I'm a man. Stop that. Say what's it? I mean to me, can say the way you met Yaka. Maa Akos. Na make a choice say jai no what comfort. Doctor and your person. I say doctor to us. Doctor to us. What me na say doctor to us. Who na make a choice say doctor to us. Me na me say doctor to us. Who your host? Doctor to us. Who na make a what is this? Bema be kra no a. We yes ani akwaka. We be be kasa. Doctor to us. Yo, Sister Akos, let me say Che. Doctor ko. Emu dawson, nsem no dawson. Edi asemi. Ni amesra ni se bra una oye bema nti se obafom na am se DNA se ba se dia o right no se we dia but se ya meka se abu abo ni dia ba sa ye ba na ye a chen wo se sia yi dia ya no wo ba ni nchen e chen wo nti na se obafom kakra na wo step in her shoes kakra am se yene mada de but ye ka so ba fa nchen a em se ya chen se ba ma wa fa nchen ni akrofo be kan wa ka wa no tu obi anka se soso eye mene doctor sese ususu bad nsusu ye no ene na edimu aba ha ene so ho nti na nya basa na abontinsu ni no no nsusu ye no wu timi na wo ne waka ma ya te no eno na obia ede tu abon nti ma sese ne sister no eye ne ya no nti so oba form kakra na wotena se kakra fine me gidi se mo kona mu siesie be fine okay Sister Akos am say MMA last DNA testing center we wi anu abeble mu me say da bi bu ma wo mu hu ne wo ye we wi na oba na kana no atum sesei wo kwa ka na ono so a trigger no we wi anu obeka chem say Maa Akos wo te wo mo oba ne yesei wo ha on say to aso am doctor ebia no person pa na che wo wanimu a okay enti MMA lab DNA testing center yadamase semama ya kwanya your phone number na mahu say say add nti amanfo efre 050 enti MMA labs omo na eye DNA wo mo ba ye eye krunje
kroje wo de ko baby 100 million the be no the same resource na ena ebema wo enti number no ne di tudwa no 050 050 16 72 748 050 16 72 748 your offices ewa Accra your baako behind Kolebu your baako ewa Fanko barrier oba kumasi your ahojoda aban sunwan your you never run about your domahin crew you brekum your tamale your koforudia your takrade enti Ghana have bia wo bia no ofre ye na arrangement bia say no ye no ye be ye timi ba ofie timi ba wo saso e be take samples no e bibia e man ye simple your na your friend self sampling say bia bibi enti untumi ma na opese obeto kit ye bra kit na ye guide o na take sample na o de brain na ni nyina ye betumi aye ye forensic DNA so de more so de tinwi mpempi ni ye tinwi ni ye mpene ye twitwa ya na metachiremu ya na manfo pese o mu twade ba wo twade ba na no percentage say be pass no about 60% enti ya na ye mpese ye be ne saba so opetinwi na gise ututu so utimi tutu be 10 strands out the buy between the aye and obubu nipa ne more and also o the buy between agina so na ye the aye amount na standard sample na ye buka swab blood o the buy ye be jaya amount o the toothbrush crab buy between the aye the amount na mom those forensic sample no ya percentage no e wo form kakra aha ntino ye advice but say no na ye the only option there na ye between agina so na ya amount enti MMA labs your friend say DNA nyina ye na yedi mu kan o Ghana ha enti say ohwehwe ye na the whole Ghana no or reach out to 050 16 72 748 your website mmalabs.com.gh mmalabs.com.gh okoho no labs bia opese we no or reach out to MMA labs you be so asene kama pa Doctor say what me aboye ama bibia etumi adai edi pepepe minim se afe na akoma sori bara ekọ animu ebo ebeto yem ama bibia yakama enkura nti MC Maa Akos na promote say nyanko pardon